e whakaosi kato I se isa e kao mo tofua Piringia o toki e laua Ua ora ai whanga I fuka Tau noa e makakolo Whanga whai ki pato Whine haapai ke whaka whanongo Ui ai whanu I he pō Whakamawhora ki e waha mama o Kosi oto saru manako Ke taria ai anila ato Ke mei te sia kowe I ongo Rele a e roko o whātu Sia koka fōa alo I talau Kangi ai toa tuku a ki tau Re koe whe o whaaki a kakau Whase pēsi la tuku I manono E whanu maringi I waha a kono Nenga ngatu o ala I a loto Kai kumura ki o whai he moto Ka whai na ka ape whai mo fua Ma a prai tuku o kai mua Ka wheru I e futu kovuna Ke e kea e tau mapeka Tau tawale te I ke tala Te koa ue koe tangata Ko manu siu o lewa Ko si e kume akai koe wha O inu a hau poka I laha Ko e ngai e whisi o e nawa Te lea e o ko whatu Sia koka fōa alo I talau Kami ai toa tua ki tau E koe whio whaaki a kakau Whasi pēsi la tuku I manono E whangu maringi I wala kono Nenga ngatu o ala I e moto Kai tuku aki o whai e moto Ka whai ngata ape whai mafua A apai tuku Ko kore ke hufanga mo he ngahi tala whakatapu ko toa pe wha o atu pe miheni. Talangata ia te au whai ki tua mama o atu, ka ata mo e whainga maari e pongpongini. Ke o atu ai ha mo Polokalama anga maheni koe, whakaweke koe Fatufonua fo au, pe mo Piveni Piukala, pe mi tonga eki. Whakatawanga pe ku lele e mea ko toa pe mi apina, pe ku kore atu koe mo kataku, wha mori ka mo share atu pe tau Polokalama, ke au atu ki taha pe o ku e ala aonga atu ki ai ke lawa whanongo mo ta whanonga I he Polokalama koe ni o ahoni o ku live atu ke tau Polokalama me pe si Facebook a koe a Vipon Media pe a moe mau pe si YouTube pe koe a Vipon Media te ka lape o mamatai lo tonga ai live atu koe ni o tau Polokalama I he pongpongi ni foki ko kore ke ko loto ke hanga o taitai le rei a Piveni pe mi tonga eki ko ilo I pe ko whemo kina apito e taimi he ngā ue ko toa pe ku whahoko. Ka ko ke lava ke whakataataha ka taimi I he wike ko toa pe. Ke whae Polokalama Fatufonua fo ou o wha malo atu ke te koe I he ngā ue lahi ko toa pe ku whae mo o whakataataha taimi. Ke whewheha ke Piveni, pe ku whewheha ke a tonga e ke pongpongini. Malo e tau lawa solo pe malo whai mai ngā mehea. Koe. Tau ho whanga te pe whatapu ko whanuani o ku uha nei ua mai weekend ka ko tui ko hanga katai he te uwe mahalo whiri Koi nei whaaso ke whare ai ania mana toki awa me peki ao kos mo taimi lesi sita e whiri nā me ma ka ko mau whi mo I kina te me nā oi me whitun. Koe taha whuki ha mea mahu inga apito hoi koe
taimi ko lea whare ko e kaui henga hi taimi longoa e whetalano ka ko halongoa e ko tau aki kai laka ko e longoa pe he tau aki fia talano aki pe mo ngahi tohi mo e whakawheke ki atu ni ihi ngahi uhinga wha politikare pe ko tu toki malua atu whoke ni hono i he weekend ko si e te whanong holo ngahi wālau holo i he tuunga koni ku na au ki ai e tuati pe mo ako sita pe ko tu ko ngahi holo i foko ia e lava ai kakai tata te fito ki he ka whafonga ko nau whakaukau te nau kau ho nau hingoa i he kantiteiti hangai ko ho o talanoa kamata ke nau whoki atu o teu i takta teu i ene Polokalama ke whai ene campaign he wahenga ko campaign ai pe ko e ko tu ko me whawhiawhia me pe ko whawhiawhia taha ko e tau aha ke pongpongini ku tau ke lava pe mana wale rei tau ke mau pe mo ui Piveni ka ko e hono whakatoa ko e ui ko osi na tatalanoa ai henga hi isi upe he current event hoko pe o se pe ta mi atau ko ke ta au ke ngahi Polokalama na ta whai palani ke ta au ki ai ka ko pe he i he pongpongini ke taki alu mua ki he TV Crown ko ai potunga o ako ko inga ke tatala no ai pe ke manatu i pe tau ka inga ko fai nga ka ve inga pe te tatala no ke ai ko pau ke tahanga o whakawhetau laki ke sistemi he ko tau mu ai o e Fatufonua fo o ko tau siofi ai sistemi hono malohinga hono vai anga mga hime pe he ka ko tukat ke tiko e Piveni ke fai maha o talanoa ke tatala no mua ke he Polokalama ko ni ku ko TV Crown ai potunga e ako Malo solo Oi. Io, pero siempre imagina que estaba claro que issue go ya para to hokat ke programa. Now fanonga ke fare a neafi na fai talang he issue go ya. Pero fanonga ga ne ho ki fela fo aqui. O que ai elemeniti o firma o que he kwanga i whakau ke tonu ma o kakai whakau aki mo u issue hono whalere ai ngahi grande ba mo no whalere e pure anga he ko na mahu i ngā whoki ke tau tala noa hi issue ni he ko u issue whaka system ka kai ko ki te lava o mahi no e maku push e whi a takai ko ya tupunga i ko whantonga tupunga i ai mau hala mo se le aki mo se la aki kauga ke langa hake ufa ai whakauga o sinsia pe mo ne la ufa la pa te ko fai be he loto le rei ka pa futa mai no bla ai ko ngai ta tokan ko ke sai ko isu ga nei we si ko na fo ki ta hanga he pare mia o ai ene foi statement ko issue kon se ka akta mo case ko na la o fihi ai be mo na ya ko siasi kana fai finga dia fi fare area ke fai ke he ke ayange lau mai no pa na hange na asu fe anga ngai le wa minister ko mo pa de viaje issue go ya ka ko hange go lau ko fai ka to pe na go ni he kai ke mahino a takai pa boy system nga o ya ka to ka ki fata no aga e solo ko la mari fok ai na grand ko ni na hinga ke o no fo pe pure anga o faka more panga tu hau kono ako pe fana wako e system ya ko pe pure anga e faka kau ya ko faka kau lewa o toton pe na tokoni ki ngahi ako ai siasi he ko overarching pepe to ko tau mua o ya po education e pure anga he malmale pure anga kono ako e hako tupu e fonua pegu ke fiasha pegu fe tu ke ha me ka kono establish he pure anga haput ma ako kene ako e hako tupe fonua sai ko anga tau system yako o tau to ope tau fili pe fainga ho ke ako pure anga ko foi mo onia ko foi known facts ya
ka ko toe nga re wa ko foi to tangata foi generation ko tope foi to wa ko tope toe nga re wa fa na o ya o ko ia he siasi sai ko te tistika na as ane asi me pesete val noa primary school ko ia he pureanga te te leva wa noa wa ko ia he ako siasi ko ya mai ko primary school ko mai ko high school pesete to noa wa ko pureanga pesete fit noa wa ko he ako siasi se o foi flip side e solo aí o nga fo que tá fa tu ale se viu o time le vai o filter le vai ai focus ya por anga o focus pena to foi presente to no ai não algo que secondary school mas tu compassi a ko ya primary school o si sai na kamata mai ai ki panga fa no mal way back o aftu pupe ki panga fa no que foi olu pe het que pe una kaka mai e taimi no a panga fitu ngeau que foi olu que tota que kato na ya kusasi ko e faka avalisi ko e faka more pure anga que foi olu o fahinga o wako pure anga ko tahafe fangea Koi. Ai faka avalisi pe ko konga lewa na ufenga que to konde nga ya kusasi mana tui ko disparity he vahenga mo me ko tope Koi. o fu ilonga au pitoia ko vahenga ai ka wako ai ka fayako mo ka nga au he pot nga wako na yako siasi o fu maulalo au pitoia hono faka hoa ke ka nga au mo ka fayako he na yako pureanga aya on hanga le vai o fanau e fakau o unevenly distribute ai wealth to how e kakai ai o fama fa pe he fahinga ku ke ako ai pureanga tonga hai ha pai hai wa wai e wa hai ni wa hai mo kolistonga pa ko tonga le va polisia ko si feinga pe na siasi ka ko la maria fo ko ta mo overall mission ko ako que teu ha society oku knowledge apol o no mama oku ha aí capaz de tau discriminating aí ko si assim o kai leva que mo oni leva foi kau ko ha ko tupu sai e kamata mai he wa feta ta Mahal ko time na hiki ai o panga ono ngeau foi time ya na o atu siri ni que foi sistema yako tau bea ngo sistema yako ai we siri ana ai tau pego fitu ngeau tau pego to tahafe ai fana wako ko to wako he na apia ko ai we siri na ai ko foi fitu kiluia Okay. Ai o atu na to ko winga nge ko mahuinga solo ke mahuinga mali me ka ko o atu fitu afe ko ya ke tokoni e system yako ma te ko sai yako ko foi velho polo pe ta Okay. o atakayo abiako ke te ye tamsi yako ka ko me afua me afua o success ko foi system yako o ko tamsi yako mwene mono te mwene mama mwene stivi mwene ha ai ko me fuai ka okulahi o velho polo sector o na ofela la ave ko fai ako to ta kana o te sirini ko ni na o te sirini ko ya fralere ka to ma do na o sai pe to nga henga siasi tau pe o ko foi fitu kilo ko ya ke fa na wa ko to fitu o atu peia o nau pe nau hiki pesete fiha fra nau hiki ka to ka unga o he foi sistema yako
Koe ko tau whai a kope. Ai po hae na wahe ke sai. A mai ke wafta havalu diri watu me he pot mau ya ko ya. Ai tutun ko ya liri watu ya. Ke o at ko silingo wat fa foi ulu o at pe ke whai a ko. Ka ulo tonga ngau mai ki he ngahi ako ya ko ai sias. Ai ngahi ako ko wai na system ya ko. Matu ko tau whengan ke component me system. Ko component ni ko whai ako is one component of the education system. Sai. O ati ako ko tutun ko wafta havalu o sianga maheni mai fok he ngai ako siasi. Pero ke uhinga lere yang pe na tol pau nau ke hoko pe na tolu ya he foi mea ko ya. Sai. Ala ko ai ati tatau pe ko ati ta tu pungai as mai hange as wai mea ko mismatch. Ko uhinga ai ati ta ko ke ave pe silini o tuku pe o whakarerei pe vahe pe io. Ko sio ko foi whakarerei pa ko pe ko wai o halare ma foi system ko ya. Ai foi lao ko ya tu. Ko whakarerei ko he ma ko he la fo aki ba ya. Ko takpanga fitunga foi ulu ave pe ya ke vahenga pe ai kau fai ako o si qualify mahal wahana umea ko resisita ko ta resisita tai ka ko kuhinga foke mahuinga ko fonga ngawe mahuinga lao ke fiti he foi atakai context ko nga ya ko siasi oku ia ipe ai ka matai to hi wai pe ka diploma wai pe ka certificate pa wai pe mo ka ngawe follow he ko hono ko foi isu fo ke ta fa sistemien ko te tata no ko kai ko uhinga fo ki e tau hanga hange ko ka ulo ya na ule sita hange ko ka u to ke ta pa na ule sita he uhinga ko tu unga vahenga mo tunga mo fi ka e atakai masivesiva hange ko pasifiki fa lufua ka wa tonga o ko ke tau ma o tau toli ka to e fenga stage hange ta fa vo be hange ko New Zealand ko New Zealand ko me ko to pe ko hang he stage ti o ti fine mai ai level tanga au e hu he foi level ko le au mai ko ki tonga ni tau ilo ka to pe wai pe fa hinga na ngau pe siasi pa na fai ako ke pe fangi form ko ilalo alo po ma no gi experience lau kau na to le fai ako le volo o ma lunga he ngau ka ai ko kau le mai ako ke na ke o mai silini ko kau na to vai ka te wate whakaukau ko ni solo ke na ala mahino ngai. Tau pehe ko silini, ko foi sistemi, ko foi sistem mea lere. Kai ti whain mai pe silini ia, ko puha uhila pe, ko whemau pe ke whalerei pe puha uhila. Ka overheat mai tange ia, o kai ke ngofua silini ia ke ave, ke sevesi mai ai tange, kai tuku pe ko ngai tu ni ia he mea ke ko foi silin puha wila tata ai ko sio ke whakaukau lere e function e system yako ka pau ko anga e whakaukau no apply mai ke mea lere ko foi ai ko mate mea lere whakatau mai puha wila e fone api ako ia he puha wila ka wi kai ko me ai e nga hu e system ko winga whakakau le yang nga ya ko siasi i he tu ne pureanga o winga e ko fatanoa mahuinga he ko loga o hange ia ko ai nei pe fai hala pe mo nga ya ko siasi ko winga fatanoa solo he ko me ka to pe ko konistu tone fonuani na fatu i he mama o lot whakaristiani. Pea ko e lao ko toa pe, mo tutun ko toa pe, o to tonu ke fatu i he mama o lao
oi mama, oi fatu, I he mama, oi lot whakaristiani. Ko kuinga solo, nei, wai lau pehe, oi politikare, teknikare, sosiare, ko nau koe ki, ai molare. Koe molare no foi a ngahi moni mea whaka. E ko poini, o ku mahu inga rewa fatu e lao, ke uhinga le reisoro. E sora. E ko uhinga fo be whatata, ka pau koe uhinga pe, totong pe whai ako. Nei kawe mea koe he hono hake he ripoti. Ko utautala noa tau tolu he activities, moi mea ke whai, ko koe ke tautala noa ki he ola. Sai, koe tau pe, koe uhinga ate sirini, ke toko ni ai ako ai siasi, ke naulawa o ako I whanau. Tiri wai fui mea koe. Ako I le yang, tau pe ke toi sayang, sai. Vela, overheat tanke, kai ke ngau e misini. Kai talamai pe koe sirini pe ke whatawa ke puawila. Ai koe, kai koe ke ngau, kai ke whai he foi sistemi, koe ke whai he foi sistemi no whatongia, kai koe ina moso mai sirini, whatawa mai pe puawila. Whatawa pe puawila. Kai ke seves, ai ngai component ke oi foi sistemi. He koe taimea ko o hala le vai, tau whau do tambe, tau sio, moi tau performance assessment, moi tau assessment ni, he tau nofo pe he tau whakau wha component ni. Ta whake maho inga whukoi e tatara noa taki Polokalama. Ko whenga ke tohua ki mai whakau kai kakai, ki systemi ka ewa nofo he component ni. He koe mea whai ai tau lau. Koe lau, koe lea, koe mea akademi kau pehe. Great minds talk about ideas, system, constructive. Average mind talk about events, small mind, they talk about people. And they talk about component, talk about, oh, whaihala siasi. Wahe nau tole sirina wake wahe kau whai a koke. Ki he sekeritari koko me hanga o purini mai mo teu mai ai nau te whai a koke. Kai ke, ko whampe ke o mai whakau kau koe at ke te hulu I mai. Masi e solo na tau rakamata mai, na whakau kau ke tahanga o mape sistemi ke lawa. Ka hofo ka te au ia, ai hoko mai u isi ugo ni, o kune hanga highlighti mai. Pe ia matawai e sistemi. Ka tau kunga ka tau tala noa foki he isi ugo ia. Ai ko kuhinga he kulahi mauhala, mo he mau aki hala, o pe he ngau e hala tatau pe, ai o lavlavu, ai apiako lavlavu, mangayako siasi, kau whailo pe lavlavu. Kuhinga ke whatontone whakaukau, koe keisa lavu completely different. Pagoi fe mau ke tate lau tau ki ai, smahino pe was fai tutuni whamawanga. Koe men ko tokanga ki ai ke oe hange more confident ai kakai. He tuunga whakaukau le rei o tataki ake ngai ako ai siasi. I he mau hala. Koe ke pe au fai totoni siasi pe kako kuhinga pe kia in this very specific subject o kuhinga ka te au ko kuhinga lahi fito ai fe mau hala aki ko kai ke mahino ai ke component ni to mo system e ko kuhinga pe na pe ko mari hala ngau aki na hanga e siasia o mai ai sirini o se vesa ke fu melere ke function de fu system yako para look for e vai ke hapoinia ono fito kuma e na hanga o feito kuma po ila lahi kai ke se vese ata component ai melere he neo mo fra vova mai lahi mo powerful e po ila ka mau ngai ko ke tu be melere tai tiri vai ne pepesi pepesi ke no ke ne fai ne kai ke ko angai fatano ke issue ko ya na tokoni ben frasi si
ai hala ko e talo ko whanonga nia mo whanonga han o ku kei no fo pe tala noa component ni ko ngai lave ke isi wa ka ba uta ha me ai ku ha ke pi ke me ke fa malal porque to ai mai ai Piveni ko ne tu ko tai ni mi o ku mahino o pito e fa matala ko ku ke fai pe mo nga u e ko mo fatongia o ku feinga kia nga ya ko nga sia si hange ko tala noa ke fixe sistemi ka kai ko o mai pe o fetong pe component ka kai ke mai pe po huila ka kai ke he kai ke lava fixe ai sistemi ke lava le re ai mo o tau mu a ko na tau mu a ke ai fa nga grant ko ni ka ko ne tu ko tai ni mi ai areva o ku ke lere pe nga sia si una tu ma o bena dolwai o tamu alele pe e na fixe na doria a sistemi ka fefe da fa ke pure anga ko na uriri mo na tolu ke faka ai ke mahino o kusai fe me pe ko ya pe ko ke na to riri na ko nga fo ke foi mama go ya solo o toton de tausio leva o hange o aspe paki ka ko fe hui leva ko fe tu e fa dondon ke fe tu e fa dondon ai asi que por agora pe fratondon mai por agora que ko fe me go make sense tau fixe fu me alere ai no vai ai mono poila ai mo tangue vai ai mono benzini mo ngai me go ya pe te tau fratondon que tau ai pe poila fo tu be a ko ka mate pe fu me alere ko poinia ai ko kuhinga fo kia ko solo le o te ate fa ko ni ko tu pe mai mantu na ta fa la no ma huinga ke ave ai mafai o tuku he sistemi pe ko lao pe ko sistemi ka ko lao ko ta pe ko sistemi que ne remove elementi fili mana ko ta fai totonu vai ta ko ngai me ko ngai vai anga fatanga ta o ka ke pe ko tonga ni pe solo pale mai pale mama ka na huinga na fat sistemi solo que ni konia ai fa fatongia e tai tau tano whakatoko lahi ai. Ina scale oi pure anga. Koe tau whangi whakautau whakatau taha tau tol whakakompone ni matapia tau tataapi. Koe whakakaukau koe kono comment ai Fatufonua mo ngai kakai ke whainga level ke. Ko pau ke tau whakaukau i sistemi. Koe poinie ni solo. E malava sio te tate mea ko tutti fit ka lau ke whakapipiko tutti fit te whainga whakaukau ko mai me pure anga ko ikai ke toi wahe ko tau pehe ngai ako siasi ko sirini ko wahe ngai kau whai ako pakai ke nau toi wahe nau toha sirini ke kau whai ako me sistema siasi o mai rewa nau tole wahe ngai koe nai o atu ko sistema siasi ke whai ako o mai a wahe o ai ako ngai mea ke kako sio ke whakapipiko. E ene pehe e kairema ke palpare mai. Mana tu fai toton pese asia tala mai. Mau awe pese te mea ki he pese te mea ki. Ka te uwhewe kako e solo. Te kapawe o mai e fitu kilo ko o whao ke miliona ko i he panke e taha. Ko hai te neha tala mai ko lai panga ni manoa me fitu kilo e pura ngā ko awe ke ho wahe ko lai panga te au. Ko te halo toto. Ko poini foki whakaukau ko tau utu mai pe vai me pure anga ke tange vai utu mai vai ko me ngai misnare nga siasi pe aki mai leva pai pa ke ino ai kau fai ako me te ke toi whakawhai ke fe ko me vai me au kuino he tamako te ke te whakawhai ke fe ko kuhinga he kapau lewa e hala ai lao me sistemi o kai ke feel ke fall in ke mea uhinga lelei conducive environment ko can maximize optimize a function the system why me for o fe mau ke uhinga fo ke na ke mai to fe ki au e solo to don ke fa ton mai e tu na pure nga o ai ke fakat he te tanto ko he kai te asia he ripote atita o wa o ai siu gon o hake ko ni ka pau e foi pe atu pe he kau tau panga man tu ko sistema ko
ai siasi ko duplicate pe system ya ko pureanga o wai nau CEO wai nau tau paanga wai nau wai nau research and development o wai nau kau assessment and curriculum wai mo nau kau faya ko kuhinga ka pau pehe atu pehe he tau paanga ia mo formatala paanga ko foi chilin ko vahe ia faya ko tau kai ke toi o atu sia siling wai ko lau ka ko ha me wai ki toi whaka pipi ko ko kuhinga nai to tonu lewa ke o mai pureanga consult mga he ako ke nau sio what will maximize and optimize a function a make a system ya ko kuhinga o mai me arere ko system me arere with a multiple component that they all must function kai lava ki to ngau me arere hai au ngai fono tange kai pai vai ko poini mesti solo ko tano ko tano ko ni ko winga pe ke ne lava o mai clarity e whakaukau hange ko ni solo ko mau lao e lao nai ko mau lao ke to hosipi me halu to ai asapat te ke lau ko mau lao te ke lau ya ko ata mai le te ko ata ha to ha foi luo ko ata ha to foi luo tau be ko accident tau be ko tau ai practical lo e vai tau be accident ata ha asapat te ke lau ya ko mau lao ke ala to pick up ke tamaga asapat e afrimaki ko kuhinga ke ko ai o kai ke saia foi whakaerea o mau lao e sistem ya ko siasi i he nau hanga o vahe a silini ke mahino wai utu o wai vai o wai tanke wai hono aksela wa no matapa wa no indicator wai Kingali mate mai tamai. Piveni kingali mate mai mau ki to ne tiki la. Ko o kata be mahal ku ki me neti. Ka kone foki mai pena piveni te o malo mai neti. Te whenga ki ave ke fangi fehu ikoni ku mohanga o tuku mai. Ke fai io piveni ko o ai ki fehu I heni o mai mako ki fehu e ua fikawa ki pe mo me agoni ku tala noa ki ai aia o ku pehe he taha heni o ku nau tui nau toluia o ku totonu ke whakatonu mahino o pito e whamatala koku ke whai mo e whie mao ko ke whatontonu e sistemi ai ko whai ko ke ngai ki asi ka ku nau tui nau toluia o totonu ke whatontonu mai pe a ngahi ako e siasi ko ki he mea ko e pure anga he ko mea ia e whaia e mau I he ne tu whuketai ni miku mahino ka te au kwa ngahi ako e siasi ku nau o si tā whakafoki pe ku kamata ke tā whakafoki pe ku lotonga tā whakafoki ai ngahi paanga ke he pure anga ko I he nau whakatontonu ko ke he pure anga I he tai ni mi ka koe tatala noa foki ku ke o mai e ko ia ko mea ia totonu ke whai ko mata vai ia he sistemi I he Tibet Grand ko ke o mai ka koe anga e whakau o mai taha koe ni. Ai sai whaafonga pe e whakaukau e solo. O koe ke make sense e whakaukau tukai pe whakaukau ia mahino pe everybody is entitled to their own opinion. Ka tā noa tā he system ke optimize ka maximize a ene output I. Mantu pa uhinga tau tā noa he mea ko tau pe ke efficient mo effective. Ke o siange o tau whakamore pāngai taha, ka tau wine pāngai ua. Nga ke Paul Crespe. Kau kai ko whakamore pāngai taha, ka tau tāmo ua pāngai ua. He kono mo ni, ko pehe ko o skamata totongi, loi mo iaia. O kai yaha pehe ia o totongi he siha.
mau ko point ko lau ka pau e fie compliance asi ki mea ko current instruction me pure anga ka pau o fie compliance asi ko nau foi fonga no pe ko nau pe atu ko me vai ko tanke ko me vai me pure anga ko me vai o ave ke fai ako ko ke te ka wa me vai asi ko me vai ko asi e ave ke ka supporting staff okay pe hene pele ka fa se seri solo ai fa ko ke o sang ke tau mai tau siri ni pa mai ko lai ni mano ana ko lai ni mano ana me pure anga ko lai ni mano ana me sias so o sang me ai ka ko te tau fe o sang me ai tau me se le da no le foi ko ki foi whakau ne taha ko mai taha ko ni ko huinga ko fail ai a systemico ngai potunga pure anga ko ka ke na top down ko uhi o top down ni pe whakalere systemi ka ke whakatau top down mo bottom up ke two way two way nga ke so te mai whakau ni sol he te tuklava kai kau hanga o mai mahu inga ko sistemi ko fil president ko Amerika e nominate leva he presidenti e kau minista ke tok endorse mai me senate pero ha foi ai o te o na te vote ai ko si is a back and floor mechanism o hanga foi ko whakau wana wa mai wana ko whakau mo nia a top down ni mo bottom up ke tonu ke exist consultation ke uinga ko poini ke efficient systemi o ate ko top down ni o me hange ni ko tu Polokalama hange ni ko otua hange ni ko mafai o mai tu ni ka tataki ke uinga le sol ko kuhinga o moni whakau ka ko point ko tau no ai e tau e on falere mai Fatufonua ki moa solo na top down koi pe ku hange pe ni ha foi hangover mai pe fa na whakau ko ya ka ko mindset ti fo ke mafurio two way mahuinga upito a public consultation before a law is enacted to fainga tutunyo o finalize mahuinga upito ka konga ko kia ko tau whakau ko solo ono tala noa ai issue eu kai pe ke tu te tau mohe pe pa tau ha ke ko le me ko spam me vai Koi mo ne apito e Piveni pa ko tu yo ku mahino apito ai whakau ko ni ku ke o mai ki he Tibet grant ko pe ko fatang pe e mahino a point ni ko mo direction ko ki hanga fra mama mai he pong ni ko tu ku ka taho ko tau ai ka pa ku ha mahino solo ya koi sai se taho ko tau ai wai me ko taki tala no solo ko henga ko mahuinga ko ai sistemi mo whakau ai me ai ua ko fie lave ki ai kata tu whakamatunga mai ke teknolosia pa mai ako ka ko ki fehu i pe solo ke ne hanga te taki ange o ai whakau o ko ke pehe ko COVID pandemic of exist in isolations. Pero kaya foi pero kaya foi meka plane to fai na foto tu o beyond us o hinga in exist. O ko dia o que exist ia i isolation. Oia solo ko hinga tataki e whakau gai solo ko he te hanga o exemplify mai a sistemi
pea moe tau tae mausia. Pea moe tau alu ko o amatua e anga e whakatala noa, o whetuhu aki, o whelau aki, kau whenga nge pe te ulawa, o mai e whakaukau i he foi atalahi ko ia. Koe te gai ko taha solo ke hang hawhahinga pene te miki o completely hold the world stand still. O hange koe nā tula koe ni o pene te miki koe. Solo koe wafe mahi wa kamata mai koe ni ai teknologia koe ni global positioning system, ai CPS a. Tua teknologia satellite mga email. Na iai ngā ue, na whairewa ngā ue ia i ta whaki o automobile. Na nau whai nau taulia ai research, pa nau hanga o mai e nau tāketi koe wanoa, te nau release mai ai mea lele o ku self-driving te ia. Ai ko tau ko o sia sol. Koe kahatoa ngai whakaukau koe a, nei mawahe pe whakaukau ia koe a solo moi whakaukau koe ni ai kau expert i koe he teknologia, communication ni solo. Hono improve ai communication technology, ai ko wa mai ki ahoni ui koe fifth generation, Koe fifth generation. Nai kamata hono launch o mea koe a he late 2019. Completely different way. Completely different way. Ka ko puhinga e tala noa solo e nau hoko mai u mea koe ni. Hange ia ko koe na iai peha master plan ia. Pa te wea ka koe anga mausia kau tama koe anga mausia kau tamo anga mausia kau tamo keke. Kau ate whakaukau koe. Ko tuipe ko taim na tau ke i high school haka ina. Na ki malohi maho no malangai e pehe e iai microchip e implant he whahinga tangata. He ni mape ko nau forehead. Tala noa mai ngahi malanga ko ia he antichrist pe koe ono ko apo ha fika no mai o tano at that point of time na ga me e practical e pehe whakaukau e atamai tangata o practically possible o malawa pena e pehe foki koe time ko ni na te ke fefe ai uhila kai ke fefe television ne mo pailane to mo paila is a very late technology fu time ya ko ni fit ngo fulu no malanga i mai ko ni antichrist mo na whakakau na pehe foki na ai foki ai whainga lau pehe koe fu pist koe taimo e rea i taimo e ongo ke tapa wha ke o mamani taimo rea ai malanga pehe pe whainga mea pe koe taimo ulu ai doa na whakaukai kakai aki he super isa super hange ha whainga whaukau ke King Kong o doa whainga whakaukau kau be mal ko whakaukau ko au e tune kakafutua ki la whainga whakaukau pe na alwai is a supernatural power o kai ko ha mea practical has to be something if not God close to God in that regard side po ni foksol ila time ko ni ko he foi mga fa kon tatala no ai
Koi. Me katoa ko na tau whanonga is very practical. Koi. He ahonia e advancement in technology. The mono systematize mea ke lava of flow with small scale on ke bigger scale. Stai kautala no ke ngawe 5G ke ngawe ai mo research mo mea go pe mo anga tau sio ke COVID Koi. mo anga ne hoko mai umea event after event. Koi 5G technology. Te ya mai tongan. Koi. Kai ko pau ke uno mamani ai. Te ke Oscar to mamani. Ngai fitu ke pe o launch ai, ngai fitu ke pe launch. But ability ga o mai he for technology ago ya. Oku very spontaneous. He kai ke ko show e tatano go ni wai pe ngai tirei mo me. A close to real life response time. Wow. So ko now e teknologia ko ya sai. Ko vi sone ko automobile na kamata mai waf mahiwa. Ke lava pe me alele o fra uri pe ya teia. Lava pe me alele o ilo o guai paisicolo, ilo guai ha pedestrian, ilo guai me alele, ilo lady, ilo pero se o peta tole una wa umelere wa umelere tai media ko te a ku kita ke Hawaii pate lomi ke cruise pate mohe kita fata ane kita he sea pate kalere pe ko poini sol pa hange ko kulau kon ke global positioning system ko te ilo kita fitu te algai akita ya frau ko te ilo kita. Mas foi minha vida vai quando tá aí a tua cidade que CPS os farino hino mai o alu feito que a fe matau me tani mano a fe mama ko hinga ia oi que tau hanga kau that the whole world is mathematically logically coordinated. Okay. Se ko taimeng te tahanga fua mahu inga i solo ai mafi moi misterio universi. Ai go tau tui ko otuana ni hanga fua tupo. Ko kuhinga fata noa ka pahe ke tau lava elevatio sio he foi pika pizza. Ko tau atunga ai mone lau go kane ika tau puke ka to he mahi ko kane ika yau. Kata pesol winga patano ko winga talele mai te Polokalama mo bongo yo kuai pe be ai ku kai ke taule bolo tatau da tolia mo fakau to lahi ko winga faka ave tatano the reason why o na tu ye kausai nisi tu ye kau lotu que fratupe o tua mono ngai misteri. Wai fo que a himia moritonio pe ako ki ate au ke ulava fua ngai aho. Que matu ngai e kuutu haloto o kupoto. Ko buinga fo ki solo o wai foi elemenit foi dimension mo ui que ilo he kakai ko tau mo ui ka te tau mate. Koe whakalaulau noa o himi hanga eu. Koe te lava ko whakafua ko to aho. Te lava lewa utu e loto o whakapoto. Koe whakasisi ai mea koe ai tala noa he le volo amatua solo. Koe foi dimension koe amo foi dimension koe ni solo. O ko hanga whatonga ka ko loto au ke address he ka pa hi kaia e ka pe tau te la do whakalaka. Koe ngahi mea benia ki o ngā ki tokoni koe kehe koe le volo amatua mo le volo whakaprofessionale solo ka hanga o mai whakaukau.
Ko le volo amatua. Tau pepe te o mai fuhu e ki mahino ka. Ka pa te sio ha fuhu amatua. Koi. Ko e kamata pe o tau tuki pe ke alu mo hiki ha aki mo sai. Ko no ke ko professional o ku kaiti na autoria me ui ko scoring system pau ke na o ko ni beba lo muy pau me tataki he mama ko iwi lahi koi ko henga fo de tate solo ma inga ko ni me so ko professional ta pe ko medical doctor koi to os pe fu aku he pa pe mo matapure ko ni he wiketa pa ko ha wa ke si fi he aho ko ya le aki mai tama wa accident koi o ke lo tau kapau te tau faka amatua wa me fa ke ko tama na mo fu ko tama na de tuki ko mo loi ki tai foki e ita ki tai o hinga foki tala no foki solo ma hinga ko ma so ko i le volo professionale ko me ne hanga ti market kita me amatua pa mo professionale o te lava kita rice ko nga ko te professions application ya kita ke te oange ai medical care maalunga ta i te malava ke to ta ko ni irrespective ko ho feel pe ko ho ka nga me pe ko family you must aya ko hinga foge tala no sola ma hinga ke ma hinga ko mama solo capaz de falar para mim agora. O América na os foi mais na dolia, mas digo assim lá. Foi mais na dolia. O ta ofia que algo que tráfico que NFL. Acabou com que ako. Koi. Pues hala mari moi. Eu não peguei o algo que NFL ko paanga lahia ka unau pehe ka pau te ke alu ki ai tai ako uhange o atu hama whato mi ki ha ki hata hawari whasi selu tene ngau hala so ke mahu inga koni whenga whatanoa fuk solo he ku alu foki kuanga kusio tantalanua tau he system ke ne hanga kawe ne fonua whakaluku fua ka kulahiang tala no e fanongo lahiang e felau aki o ko patoa meta patoa ko tu ko paka ko tu ko kuhinga solo the only way that lava yo o eliminate ai fai whakau whakamatua ko ya ke mama whakau e kakai tau te fito ke so alu e nia ko whatonga e au ia ngahi whaianga whaikawa nau tala noa na toria e segregation kawai ke nau tala noa na toria solo ko tala noa maari e whoki ai whatata tano whatata ko ai whepota noa aki ko ai motua loia pe mo sisu o fekau aki mo pureanga hewa ni fekau aki pe mo kau nga api ko lau mari foki ko meno o fengo que lava sio que he capaz que ata mai me kakai lo tu solo o feina he hola kakai o kau pe ai mo kau taki kon he ngahi patoa me o whakanga ipe ayanga whakau he me te tau pe ko tala noa foki ko fai whekau mo se tuata ko e ongo siu naua ko motua ko na kafo he hala ko siu mo ia eso ko whakau ko samelia na hange no foi kau samelia mo kau siu tau pehe ko no foi a Iran mo Iraki whaka feitu
tau pepe I he context mana a tonga ni hange ko na ku ewa hange o hake o wai va ia ewa motua mo ewa fo so ko fanga me pe wai no tau mahino pe wai ki va ko va o hapai va fanga ki va faka kolo pe sai ko winga foke ku hanga mahino ko ke faka sol hono eliminate ai fanga va ko ia ake whakakau kon foi whekau fisfisi mo ai wa ko na fetano aki foke ofa ki o tua mo ofa ki kau ngā api ko foi veuien ko fe kau ngā api kai o mai foke o mai foke tano fatata ia ko mo tua rat ko fai whekau ua ko siu pe mo Pako eke koe ke he loea, he osko e whita noa, ko hai I he toko toluni, ko e kau ngā api e kafo. Ko uinga whatanoa solo. He kumalo ia pita whatoa ngai ko e ke whakawhahai. Ka koe tala mai foki he whekau, ke ofa ke o tua, ofa ko kau ngā api. Pako e whiui ko wheho kau ngā api. Solo ke lava sio ke mea ko whiui ke utaki ke whakau. He uhange nea ko kau ngā api ko kapau ko patoa. Ko kau ngā api pe kau ngā patoa. Paka pau ko paka. Ko kau ngā api pe ko kau ngā paka. Pe ko tū. Kau ngā api pe ko kau ngā tū. Ai ko sio he hanga I nofo ko whakau ki sistemi. O tau ritius tau toria component. Ana to whakasisi e whakau sai. Ko tala noa whoki ki he pure anga o he wani. Hamet. Ko wilo ko kaka solo kaka lotu ko tope. Ko whakau ko tope. Ko hai nau ngawe. Ko hai ko mo kaka Christian ko tope. Ko ha e nau ultimate purpose he moe. E ogi fe. No mo be ogi he vani. Ko e fatanoa e ku mau e ta Polokalama e ta whenga ke mama sui whakau. So hanga he fui whakau e professionale mo e whakau e sistemi. O ne to e whanki awa he wahe. O koe ke toton ke tau whihi ai. Ai gogo tau ko ta whalu I whea tau ke ko tau momo. Ka pau koe hanga ia ai mahino ai ka kailo tu. Teu tanu pe hala. O kau ngā api. O kau ngā tui tatau. Hezo, o tui mahalo koula. O te māmangi he whi whakatata ko ia. Solo ko kuhinga foke tala noa. He kapahe ke tau mau e whi mama ko ia. E whai ngā tā ton. He wai ke lau maari e whakaukau ia kou tala noa ai. Ke ai ke tu, ke pehe. Kane ke tapu ke ai he whalau e kane I kai au. Ko he fo tala noa mau inga ko ke hoko ai kau taki. Pe ko ha kau ai kau. Ai ko ke ako ai ai mes, Ke ako ai mes. Meta solo ko mau inga ai. Ko kuhera ulave ai he sistemi. Ko ulave ki he mea koe ni solo. Ko hanga o atangi ka aho whakaukau. Hanga pe o whai pe mea. Whai pe mea o ko whai ke taha ke. Whai pe mea tau te o ate. Koe konga he lo tau mau
ko fa fifili ai whakau. Te mua ko si ai ki he kau whaiwhi kau mo kau taki loto nau kei ko waiwhai konga he lota mau pensol. Whakamore i pe e kuanga hala. O hange tofpe ko whaunga whakamore. Aki nau tolu kuanga hala mai ke te au. Ko wenga ko tano ai ko nga ko sistemia, ko foi sistemia. O se hanga pe he o tuaia ko i tau tolu. Ke nga ke fea ki ai. Pane hanga pe pane pe mai. Ko e whaunga te ke lotu mai ai ke te au. Hanga pe o whakamore fai pe mea ko fai ke tahake. O fai mai ka te au. E tolu. O kuinga ke remove mea ko loto tāngia. He ko whatonga e ulahi ngahi kulupuia. O ku kakano a kia loto tāngia. Ka koe fo i loto ni unau vai maupe. E o tua. Whakamore i pe au. O hange tofu pe o atoe ke he. O atoe mawahi mea. He aho. Ki he aho. Ki he hoa loto. Ki he hoa loto. Ko kuhinga solo ko mau inga ka tia mama ka kai ke na la ka kau le le. He ko whaka mā opo. Ko uhinga tala no whuka ni nai solo ki COVID. Te gei tō taha ke hang hapene te miko hold the world standstill. Ai mahu inga fu taimi ngoi ni. Mo advancement e teknolosia o wai u mea practical o malawa. Mea na kai ke tau lava si ai ki mua. Ka hui kai ke mawahe. Ai pana te miki mua fo tu tōtua. Nā ko hawhainga maari solo ke taktaha. Tik ini ai kakai loloto i mo nau loto. Moi mahu inga, oi mo ui, moi nau mea, okwhai, pia moi life after death. Ke una, ke tau lava ko ka vo sol man tu sol nau mention te withdraw me candidate. E uhinga kai o leva ku tau lava fra ma opo. Ai mo meni at patoa. Ko whakakau so nei e lawa pātere he mau ki programa na whainga. He pātere koe tau kumia whaka mau totonu. Oi vahe tau. He ikai au pito ke maa usia ia i he roto tau whia. Ko whenga pēu solo, kau hanga o mai, ko wai ki whaitara noa eua. Ke lahi peta taimi pe ko ngari osia. O tai pe, ai e pe ko e ke osia. Wai mea, masi solo, I'm preaching i he whaide volo, ke te lava to o whakaukai ka kai me tau whihi a ka tau tāno māma. Ai tangata i tānia nai whaere i he tahiwa tahaua. Tangata ko ni ko no hingoa ko Alan Turing. Tahiwa tahaua. Nei o kupehe e kau expert e teknolosia mo kau whekumi. Ko e whata. Ko e tamai eni. Ai computer mo artificial intelligence. Kau tala noa ke pui tua. E tangata ko ni he kou tui solo. E tokoni au pito ke mama kakai. Ke isiu ko ni o ta whenga ke tahanga vete tata. Taulai hono wane tanga e Britania o tatana ki mai kau best mathematicians. The top mind. Ke nauhanga, ko e taumua e nau ngā oe ke nauhanga o tikouti. Ai fumisini ko e ngā oe ke e siamane te taulahi o noua, ko enigma. Pa hanga he pau nauhanga rewa o pasta kai holo e nau ngahi whekau. O koutia e he enigma.
pa nau tok ave ko ke nau ngahi saiti pa nau tok an ko tia ai ko winga nau pasta kai holo ke nga ke ka ma pe hata te ne sia ko ke winga ke Koi. pa na effective au pita tau ia ai ateki ko shamane ai tau la no ko taimen nai asia ke hingoa tama Alan Turing sai ko o mai ko mi sini enigma ko na tau mo ai ko tam ko na ai ko special task force ke na o mai best mind ke na mai o hanga ki tam ko ni o fai ai permutation ma combination ai me ai lahi nga o te na hanga o unpack ke na la vai o tikoti uncode ai message kon he enigma ko ne ha go work out in I feel ngai mo te au ni mahiwa millions possibilities ka ko time when ne hanga yo lau na to la hi pane pe ka pa tau to ngo full tau ngau e hoa ua fa he wike ko to pe a ho fitu mahina ko to pe kai te malolo ngau e fe unga ka to time fe mau ke tau fai ngau o mai gon he e pureanga Britania e fe unga mo tau e ua noa miliona Koi. eso poini that was impossible practically Koi. o se tau ia pa mate mo nau tolu alu tau tanga ta ha tau tanga ta si e ke lava foi mission ia go ia Koi. sai ko me ena ne fanau I computer fakau kaure wa ki tamago ni ke ne device ai mission ke ne counter be ai mission ko poine ni ka no asol la faka se pa ki ilahi he ne ka nga we ka mo fu systemi ai ki tamago ni kana really ki na ke ne faka ka he thinks differently. Okay. Ana ne viri ki. Hanga ne supervisor o discontinue ai contract ki tama. E viri ki tama ha ule vai a faitohi o avega Winston Churchill. Okay. O whakamatala gai ne whakaukau. Mo mahu inga ni ngau e whai. Tau whe mau e patseti. Takilu in the 100,000 ka ne lawa fatu e misi ni. Ke kai lawa ke nau tau ia ke nau whawhepaki e ai tau a siamai. Mari. Kai wana alata ka Winston Churchill. Ne pēna kai ke ilo ia he ki tamama nau kau ngau e. Ai tohi ko na algo ai tohi mai ko a Winston kana e ko ne hau pe tutuni ko a Winston ni na pe action this today ai ko foi tutuni ko foi tohi na title pe action this today facilitate me o fe mai ki tam solo fa no e ta no na toki hanga he Queen Britania wafta to lo pato ni kitama. Okay. O no falanglangi the recognize and the men na fai. Pe he ka historia na ko foi ngawe ka kitama ki misin ko ni. Na ne hanga fa no wa ke taulahi hono wa ke taueua. Fa no ya ke taulahi hono wa taueua. Pea ne hanga seivi ai toko taha miliona lives e toko taha miliona. Kane seivi ai silai se. He kane I kai e misini na ne hanga fatu ke systematize ai hono. Wane tau moa foki. Wane hanga ko poini solo he ko winga ai mauinga ko ma mo foka. Ko foi misiona na wat ko ki ai na ne o skilo pe practically is impossible considering a human manual system. E kai ke nau lawe na tolo o fai, but te nau base pe na tolo he laki.
Ka pai o pe foi mea ko. Ma tu ko foi ko pompong ko to pe he talanoa ke missing ko ni. O no pompong pe tiriwa na message. Os pe foi message ko ya na tiriwa se tingi. O no ko pompong e ta tiriwa pa na effective o pite tau ya ko. Semana. Pa ko ngawe ka tam ko ni na ngawe pe ko ne te ke na lava ko kakate foi message ko o se taimi. Laku ka to me ga na ko mai ka foi message ko. Kana kai pe na lava o. Ka ko hinga fo ke Fatanoa ke mahu inga ai mahu inga ta Polokalama ke ta Talanoa I ha system ke ne o mai ha life changing ke experience ai ka kai ko to pe patoa paka tai paka tu tai tu pe ko ha belief pe ko weisiriana katolika kau fua o winga solo ke kau he ko ka ke sio ke mea ko ni ke mari mea ko ni na to asma ya he ho posol ko puala I kai ke ya system I he lao education act ka ya system education act ko formatala ko ai atita ka ya system education act ke ne hanga o filter kai lekurate I for process ko o apply ai ke grant kana ta Talanoa tau he whakaukau ko ia sol. Talanoa ko pehere wa he whamau. Ko guideline ko to ton ke he regulation nia. Ka ia regulation nia. So action nia. Te pehere wa he ko ngau he CEO ko ako. Na to ton ke ia funga ngau he pot ngau ako. Tai. Ko hinga foke ta Talanoa solo. Ai fatu sistemi ke ne lava o malu I fai totonu pantoi malu I pe fai hala he ko nau pe ia tangata ko fa pa power na kai ke mei paloparema lavu mono ki family ka pau na ia ha system ka solo ka absent ko sistemi solo absent ko system why me kick in the time action system why me kick in there ke uhinga lele solo so ke whakaukau ko ni pe tene o mai ai ha me au ata lele mai lolo tanga popula minister kau te ke ansiti mi farearia Mona kondo dai minute ke lava pe ko hai fa ho farearia avava tahano ko hai Akosita. Kei veriti. Kei toton ke vahe. He koia ne hole fu position ko ya. Ka hui fe akosita. Ko ini solo ko ini so absent systemia. Ka ya foi. Talama na dol ko kupu atol ko systemia. But does it make sense? Kapag pehe fai mafi kuta fa bureanga fema o Fatufonua wa tahan ame ho don ke tukuangi mai ke hao venga pe kai pa tukuangi be hao pia fale area pa toki tuk pe fale area pa foki oia ko point foki sola ma inga ko ke tau uno hakea me whakaukau whakaamatua ke tahanga fatu sistemi kai lawa ke whakaprofessionali whakaukau ai tau kau taki ko tau kau ko me mahu inga abito ni Piveni ko ke Talanoa ke ahoni pena na ai peke pehe ko ilo pe ko ose ni hoa taha makonga ta Polokalama ka ko inga na ke o ko na fam ke tukuange ke kakato ai Matalama mahu inga mali ko inga ke toki sio ai pe taha ko to apete ne fi sio he Polokalaman hange ko ia ko ke o mai ko o mari ia taimi ko ke na ke hanga yo o mai e whakaukau hange ko ni ko whakaukau tatau o whakaukau ngā api hange pe ko o whakete koe
Koe ngai foi sistem ia o mai ke tau ngā we aki e kakai. Tene lava holoki ngahi awa he wahe koe. O mo ai o tau amatu ai tau tala noa kakai ke professionale he. Hange koe ke tala mai koe ke fai pe mea te loto ke fai me ka kita fai ke kakai ke he moe hafua. Aia koe mea koni ko whaamu ke whamama whae pe ke tau kainga. Koe Fatufonua fo ou koe o tau mua mo whakaamu. Ke tau tala noa, ke toi wha i le volo e taha o toi professionale. Nei, whakau mahuinga heni Piveni mai he kau mamatana nau tala mai. Ka pau toko lahi ange kau amatua i tonga, i he kau professionale. E tai me taha wheo he professionale me amatua he umea ku whai pe tau whokpena to amatua kotoa. O ke kaerewa ke ilonga professionale, e kulahi kakai professionale i aku. Ku o senge me ai tau tala noa ko tau pito so mitia tau amatua ko toa i pe tau toluia ka ke ilo e poko fe professionale me amatua ka ume e to tonu mahalo Piveni ke fa mama fa ki he ai o atu ko he Fatufonua mo fa mama fa ki tau kainga ka ku ke ngo i fo ku ke tau hikia o tala noa professionale kai lava ke diriu mo ka kai ko ta no amatua ke tau alu kare volo ta Piveni ka ke whakama popo mai pe ke whaosiaki. Ko ia sol, ko whakaukau whukia, o whelawe ia. Ni tau ka iwi ko whai a kirisi. Ai mahu inga ko e matawai. Solo ke o ate whakaukau ai ni. Ko whare area ko highest office ia. O e whanuan. Matu ko sanga ne afio o mai ne mawhai whaka executive. Ke malmalo whare area, ke whiria e pare mia whiria e kau minister whiria. Pea koe wheitu e to ton ke tau cultivate mea koe whakaukau mamu whakawhisnare. Nau tolu ke nau lakti mani. O whare area ke nau lakti mani solo. O kai ke ke au ia e solo o koe pehe koe toko lahi ange amatua i tonga i kau professionale. O ku subjective pe whakau assessment nia ko ia. Ka koe kuwango kusio aku ia. Koe mindset e malohi au pito ai influence koe mindset ke lava une kakai me he mea o demonstrate mai he kautaki. Me ai tau pehe me whare area. Koe whakaukau whoki. Ka pau ta ki tu ai kau whoki ang mange mea konisa. Koe whehui pe koe ha uhinga o ku ala lavare ai whare area. He isiu gonia ai whafufonga wawau tahau. Koe hanga ni whakukau so. Nai te geipe te hanga he whare area ia o anticipate e malawa ki hoko fo i scenario wani. Koe mea enai action ia i kai ke ai hawhainga tu uni. Hato tu uni o lawe ke isi wani. He koe haha no inga. He na nau whetukutuku e nau tolu ia ai mea goni whakaprofessionale o tuku he sino. Kakai ke o mai tuku he sistemi. Te whakalawe ka tupo ulak solo he. Kufai mea goni nei roloto e kauhe. Koe malanga koe tupo ulak i whare area. Hono whakahu koe konistu tone. Koe mawhai, koe pure, koe lao, koe konistu tone. Koe mea katoa pe. Professionale, molare, politikare, mea katoa pe. Nai tuku hono sino. Koe ne whakamalanga nai pehe. Koe whireani koe pehe koe ton te tawako ai. Ka kua ha mai kia te au, he mamai lotu. Koe whaunga e whakapo uri. Pea ni whakatu mai rewa ko nistu tone. O ne whakatatau e ko nistu tone moe lao. Koe whaunga e mama. Pea ne aire wa whare area. Nai kamata ke toko wanoa me kakai, toko wanoa me kaunopere. Ke na o mai o tala noa i ai hono
comment ka tuang no sino ka ai foi sistem ui ko fare ale ko fitu ia o fema o tala noa nei mama ka ko vai ko e kafe me ai ko vai e ten hanga faton ton me kakai Pena mahu inga ke demonstrate mai mi fare area ai ngai ki te fito me o hinga le me pango solo ko lave ko ni ke lahi pe ai ngai me ke tata no ai ke ni hanga o tata na ki mai ai ka ko hinga fo ke ta no ana tau hange nai pe hange tala tau fia pe tui ko to ma fai ke tui ko fia ke kau no pere kana finga ke tata no he system ke ne remove fai nga fakau ko ka tau tala no he me uhinga le te tau la vai o fa hoko le ho tau fatongia me henga enkol solo ka fa o sia ke de vai ko tipo ko uhinga finga ke fa no ke tau sio ke ngai enkolo ke mama ke tau ko tamagon ko pen kason pen kason ni ko ia na minister urban development he puranga Trump ka ko tango ni na fanau i mai tahiwa ni mataha ko fua prek American nia ke ne take up a profession going ko neurosurgery neurosurgeon ko ia na ne fua tafa ai conjoin sai mascuin o mo ui fua tafa ya mo ui kana ga ke toi ha uia solo pe mo whakakau fo o e medical fraternity na ga ke toi ha uia o toi invent mai ha whakakau fo o ko e whakakau e tano mari ke tam ko ni ko ne hanga pe identify ai palpare ma tafai he kaureka pipiki he ulu o mate pane kun foki mai le vai ko ha solution te ne hanga o la vai ke ne hanga o stress fo issue ka ko identification en he tama pe he ko lahi ko mate loa pe mate hata ga mo ya ta ko excessive bleeding ai ko tai mo ko na tafai ha ngo pepe pipiki na ulu lahi toto pego alu o mate beta pe mate lo so ke fonga nai ke ko kutana fo ke mahui ke fonga nai solo wa na ye te ha me ke he i foi fonga tafa go ya ko ne hanga o faka kau i loloto faka system ka pau ko excessive bleeding ka awe aya o slava tafa mafu o ki ta ofi mafu ke o tento e pam hatoto for 1 hour. Ai ko ne kau lewa ko excessive bleeding ko toto. Ko feitu o ku pamu me ko mafu. Ka pau tene wakafa mafu o tante ke tu o tento e pamu. Hei ka te hoko excessive bleeding ko. Nari. So hanga lewa he tama orchestrated ko foi ko ongo ma hanga me sia man. Ko foi tafa ne fai be St. Hopkins America. Hanga lewa tama arrange a rocky. Ho wa ya ko ki moa rak tafa na doli he mafu ongo pepe. O stop with a time mafu. For that 1 hour, for the whole tago ya, na hanga lewa split for ulu. Split for ulu, alu mono ko funky cosmetic surgery kono kawa kili mo me ga. Wa ne os wa pa to tuanga me ma. Fa to mo ilo wa mo pepe. Wa wa fo solo ko tala no ma inga a fakau. He ka pau te tau mohe solo ka ke tau ka hange goni tau lere pe he me na os ai mai e tu bo ua ka tama o te tau te tala no ke system mai
mo whaunga whanua. Koi. Kai kisai ang whakapuakai ko se wah na wanga na tolu. O ngai ki pola. Kai tunu Tau te le mo lo ke he ta no e kai tai ao ngare. Ali. Malo apito e Piveni o ku whawhewhia apito e talanoa pa Polokalama ko whahe aho ni. Pea ko tui ko Polokalama lelei eni ke whanonga e ho tau kainga. Aku ne hulu i totonu atu e ata totonu ko ia o e Polokalama Fatufonua fo ou ko ia ku ta ki voi hono whahoko mai hingahi taimilahi eni. Ka ku whamalo lahi ati kia ti koe. Pea mo e ngāu e pea mi tongana. Te tato e hoko atu pe e hui kahau e ngai whakaukau ko ni te talatala noa pe e mahino pe e ngai whakaukau ko whai. Ka e malo apito Piveni o whaati kia te koe pea mo e ngāu e whai mihena. Io solo, ke interest ko kau whanongo. Ko e ngofo i tānoa e ua ko tala noa e atu. Koe. Na e whai wai, based on those two story. Ka bau nau interest he ko kiau na tokoni au pito whakaukau ga he kei ako. Koe foi tānoa kon ka penkaso ni ui ko gifted hand. Koe. Ka bau nau whio sio ai. O ko encourage te tako toge o sio ai. It's a inspiring, but te lava mamangi te whakaukau te sio ki hanga a whanonga mea koe mo ui. Koe foi tānoa ko koe ke enigma. Koe foi whaiwa koe a koe imitation game. Koe. Imitation game. Koe ngā ke nā o. Koe kou tui tokoni au pito. Kou enlightening ke mind and soul. Moi lahi. Gifted hand mo imitation game. Koe, au ku sai be kona ku o mai e ngahi ke ngata he mea ka ku tate ange mo ngahi filimi. Ke se fai vai e ka inga Piveni pe ku mahu inga apito e whakaukau. Piveni ka kou tui mahalo ko e lava e ta Polokalama he aho ni. Kata toki hoko ate hui ka hao. Alo, bin solo, o mak. Alo, kai tau ngau. Iyo. Ko e lava e ta Polokalama ko ia Fatufonua fo ou. Pea ku whamalo atu ka tingi mo tolu kainga. Ho mo whea o mai mo ki maua. I he e tau Polokalama ko e aho ni. Ko e he neonga pe ho mo ki no fo i mai ai hou a taha mo me mini te whanoa pe whanima koe ni. O ku whahau ko ai Polokalama he aho ni. Pea whatawange pe o ku na e ongo le rei atu ki apina e tau Polokalama. Amana ki foki ke whakahauko atu e Polokalama i ha miniti e tahanima miheni. Ko e Polokalama ia hulo wifi. Pea mo ka foi ka stake e whahauko atu ia i hoko ai taha ko anu silani. Ai ko e miniti e tahanima miheni. Pea ku whawhia atu ki modolu ke mo te mamata mai ki ai. Ka ke ngata ai ka to e whahauko atu mo e Polokalama foki ki api. Mo siwa taufa. Ai e whahauko atu ia i hoko ai whaa. O e whiawhini ai be taimi anu silani. Pea hoko rewa ai ono. Ko e Polokalama ia langa whanua a rei mātua i muri. Kake, ko e nenga pea ku ia ngai whakaukau he Polokalamani o ku kake ke tui ki ai. Pea ku tamaheni ihi ke ma ave ma Polokalama Fatufonua ki haki i motu mamao atu o whahauko ai. Ka ku sai au pito pe whaafu au pito ke tawataina pe ke ho talanoa. Ku whamalo lahi pe au ka inga hau mo uno fo i mai tau Polokalama. Pe mo i kai ke mo ngau eka ngahi rea o kai ke whiunga mo i tau no fo. Ka koe o mai ko ho poini au i hanga i whakarea pe he mo alu mo Polokalama ko kai ke hapalapare mai ai ku whaafu au pito pe ia. O ku e behoto tonu ke talanoa mai ai. Ka ke ko whamalo ke tau kau sponsor. O hinga ko e kau sponsor kuna hanga o tokoni i ki tau tolu i he tau ngahi Polokalama ke lava ke i whakahoko atu e tau ngahi Polokalama pe miheni. Ai a ko e South Pacific Loans ko tau main sponsor i a kuna hanga o tokoni i maupe ko foloa e nau hanga o tokoni ki tau tolu mo e tau Polokalama ke lava ke tau whakahoko atu e ngahi Polokalama ko ia pa miheni.
Pea ku wha malo lahi atu kia te kina o tolu, I he tokoni ko toa pea ku whai, o lava ke whakahoko ai e tau Polokalama atu koni pe miheni. Ke select tupou, ka pau ke whia mao hao no. Ka pau ke whia mao hao no, pe ku aha ngai whia mao whakaseniti. Noa valunge au, valu valu, hiva valu. Noa valunge au, valu valu, hiva valu, e lava ke whetu utaki ai ki a select tupou, pe ma South Pacific Loans, ke nau tokoni atu ki a te koe, I he whia mao no ko toa pe, au ko ke whia mao ke whakahoko. Koe keki ngā tai. Shake it, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Kua malo foki ki he Faustina Construction, malo abito ai tokoni ko toa pia kwai, walu no ataha, wha wanima, nima ono no noa, e lava ke tu taki ai, ki he Faustina Construction, au pau ke whia mau, au whahinga ngā ue langa. Koe keke ngā tai, wha malo lahi foki ki he None Kiti Cover Trading. Koe None Kiti Cover Trading ka inga oku nau tokoni ki hano o ate tangai Polokalama, wha malo lahi atu ke tiki nau tolu. Te ke whema ukava tonga, te ke lava whitu utaki, ke tainimi ino silani ki a lupe, ki he noa wataha, noa ua whawha, hiva taha, ono walu. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha, ono walu. Koe None Kiti Cover Trading. Keke ngā tai, oku whamalo lahi foki, heni ki he tau ataina freight. Koe tau ataina freight, se misi tau ataina. I he tokoni ko toa pek whai, o lava o whahauka toa e tau Polokalama mi heni. Whia ma uta me nusilani ki tonga, pe whia ma o hao mea kai me tonga ki nusilani. O na ke toe hanga gehe pia me he tau ataina freight, I he noa ua taha, hua ono taha, fitu nima, tolu fitu. I he tau ataina freight. Kaki ngā tai. Koe pagefashion.co.nz. Oua. Ki mo tolu koe mo whia mau, haa mo wala. Ona ake whakaukau ke o te ki tai au mai ki he Page Fashion. Oku lahi ai wala ai ki he tai nimi. Klasi wala ki he kehe te ke lava mao a jemi. Tātou whita ngahi pure taha whaka Pacific Island, wha Polynesia. Te ke lava whitu tak, te ke lava mamata ian he nau Facebooka, pagefashion.co.nz, ai nau asia tu i he la. Te ke huu ke nau website, tap.pagefashion.co.nz. Koe koto ai anga sponsor koto ape, o ku lava ke o atu me heni, ke mo mamata ki ai, ke kau whamalo lahi ai ke ngahi kau taha koe ni, I he tokoni koto ape kuna whai. Ka mo mea tau toki whelongaki, I he hoko ai taha, I hoa tani malo api.